oduvijek bila iznimno velikodušna prema Šibensko-kninskoj županiji, darujući joj odličnu klimu i najveličanstvenije prirodne spomenike. Između krševitih planina i mirnog mora skrilo se netaknuto blago koje jedva čekamo dodirnuti. Vodena lepeza od 15 metara, bore na liticama rijeke Čikole, pjesma predaka, tanjuri puni okusa i tvrdoglavi magarac čekaju na nas. Pa krenimo. Put nas vodi prema vrhuncu prirodnog spektakla. Na Roškom slapu Krka se pomalo lijeno preljeva preko niskih kasada poznatih i pod nazivom Ogrlice, da bi se na kraju s 15 metara visine obrušila u Visovačko jezero. Roški slap je dobio ime po utvrdi Rogovo koja se nalazi tu nizvodno s desne strane i ta utvrda je u biti starohrvatska utvrda koja je stoljećima služila za obranu ovog područja od neprijatelja. Znači, Roški slap je u biti jedno područje nacionalnog parka koje je malo manje posjećeno nego Skradinski buk, ali što ne znači da je manje atraktivno. Dapače, znači sastoji se od nekoliko manjih slapova i najveći znači taj Roški slap. I poznate su i ogrlice koje se nalaze uzvodno. Radi se zapravo o sedrenim kaskadama koje čine kao ogrlice biserne rijeke Krke. Što se tiče manifestacija, sam nacionalni park organizira neke manifestacije na područjima koje su malo manje posjećena, kao što je vojni amfiteatar Burnum koji se nalazi blizu Kistanja. S Roškog slapa idemo do jezera, mjesta prepoznatljivog između ostalog po svom legendarnom kudu Koledišća. Kud Koledišće je dobilo naziv po starom jezerskom trgu koji se nalazi u selu. Mi smo sad na morskom dijelu na obali. Na tom Koledišu su se ljudi okupljali, palili su se blagdanski ognji, pirovnjaci su prolazili preko tog trga. Najprepoznatljiviji smo po tom jezerskom mornarskom balu, plesu Balarin, isto tako glagoljačko pučko pjevanje koje se izvodi u crkvi. Najmlađi članan je trenutno Jere koji je sada prvi razred. Inače, tradicija u jezerima je da se svako dijete koje upiše prvi razred obavezno upiše u kud. Iz jezera do kanjona rijeke Čikole. Mjesto je to netaknute, surove prirode, okruženo nacionalnim parkom, Svilajom i Dinarom. Samo ime rijeke Čikole označava vodu koja prolazi kroz litice, a svako proljeće Čikola se iz tihe riječice pretvori u moćnu bujicu da bi preko ljeta iza velikih vrućina posve utihnula. Jedinstveni oblici stijena koje je rijeka isklesala svojim vodotokom pozornica su za mnoge outdoor aktivnosti. Postoje nekoliko atrakcija sportske vrste, to su sportsko penjanje, ima via ferrata staza i postoji zip line. Ko prvi put dođe, oduševljen je ljepotom kanjona i dobrim ljudima koji tu obitavaju. Na malo više od pola sata od rijeke Čikole smjestio se simbol Dalmacije. Tovar, magarac. Farma magaraca u Tribunju je duša ovog mjesta, pa ne čudi što su se ribari na neko vrijeme ostavili ribarenja kako bi pomogli u izgradnji farme. Po narodnoj legendi koja se u Tribunju prenosi sa koljena na koljeno, taj jedan magarac je uspio obraniti Tribunju od napada Turaka. Prvo smo nabavili jednoga magarca i onda smo se odlučili nabaviti još 8 komada, tako da ih sad na farmi imamo 9, a na jesen očekujemo čak i 3 prinove. To je životinja koja je stvarno pomogla našemu čovjeku kroz cijelu povijest. Jedino je magarac mogao izniti taj teret ili od kuće prinijeti teret do polja ili iz polja do kuće. Tu čak nije ni konj mogao prolaziti, samo je on. Osim po tovarima, Tribunj je poznati kao malo misto za velike gastronomske gušte. Fešta počinje kad se ribari vrate s mora. Tribunj je specifičan upravo zbog toga što je ribarsko mjesto i sve obitelji su prožete u tu ribarsku tradiciju. Krenuli su upravo sa slanim, sa malom plavom ribom, to vam je srdela i inčun. I mi smo nastavili to tako da stolimo po njihovoj tradicionalnoj recepturi. Tu znači u Tribunj definitivno morate posjetiti, osim što imate vrhunske proizvode za jelo i piće. Imamo fenomenalne fešte, naša najpoznatija fešta je upravo Tribunjska ribarska fešta, gdje svi naši ovi divni brodovi koji su iza mene sudjeluju u promenadi ribarskih plovila i zapute se par nautičkih milja dale i to je veliki vatromet i baš je gušt. I ko što se vidi opet iza mene, frigaju srdelu direktno na brodu. Za kraj današnje pustolovine možemo reći samo jedno. Baš poput tovara, tvrdoglavo smo odlučili vratiti se u ovaj kraj što je prije moguće.